Kua marama ake te minita toko I te ora a Paula Bennett, ki ngā taumahatanga e pāna ki ngā ratonga pena pūtea I naia nei, whaimuri ho I tā rātou hui I te rā nei. Engari ko te kimi pūtea hei āwhina I aua ratonga, te mahi nui a Bennett I naia nei. Kaya Irena Smith ngā whakamarama. How are you doing? You alright? Yeah, I'm alright. He whakapua ki I ngā whakaro o Paula Bennett ki te hohonuitanga o ngā mahi a ngā ratonga tia ki pūtea. Families are now having to access food banks and budget services to put food on the table each and every night so that our babies and our mokopuna are not going hungry. Nā te rōpū o Mangere te pōhiri kia tai mai te minita ki te whakarongo ki o rātou a wangawanga mo te iwi pohara. Kua kape ngā kuaha ki te hui nei, engari ko tahi te wero a ngā ratonga tia ki pūtea. E kore e taia te minita te karo I ngā āhuatanga e kitea nei rātou ia rā. Kua kahara wātu te pōharatanga me te hiakai, nā runga I ngā tāmi a tōna tari ki runga I te hunga e noho taumaha ana. She looked a bit confused whether she'd be able to fix that or not, but she mentioned the 19th of May when the new budget will come out. That's what she talked about, and I think she had her fingers crossed that may happen, I'm not sure. We are having to make some pretty big calls about, where is the evidence base on what works and what doesn't, and are we putting the funding into the right places. Nō tērā tau I huri ai ngā ture a te ratonga whakahiato ora, kia taumaha ake te whiwhi pūtea whakaora. Ara me ako hoki rātou me pēhea te tia ki pūtea I ngā ratonga pēnei. I think we certainly need to look at if we are increasing their demand, that as a government we're fronting up and supporting that. Tai mai ki tēnei rā, neke atu I te kotahi mano irima rau ngā tāngata kei te hia āwhina mai tēnei ratonga anake. I tēnei tau kua piki ake te tokomaha mā te whitu te kau o rau. She certainly acknowledged that there may have been a miscommunication between her policy changes with frontline staff at Work and Income, and that's going to be readdressed. So the frontline staff send us only those who need to appropriately be sent to us. Aha kua I tau pai ngā hia mo te hui, tai hoa kia ki te mena he hua ka taka mai te tahua pūtea a te kāwanatanga, hei te marama e tū mai nei. Irena Smith, Te Karere.